Kecelakaan cok, beda wulu. Wih nubur kayak truk barang. Kejadian pagi ini BK8 berduka tabrak beruntun 4 mobil. Empat mobil tabrak beruntun. Kronologi mobil Pajero mandek belet duren. Nah, terus mobil Kijang Super ngantem Pajero. Nah, terus mobil Avanzair nggak kanca iki ngantem Kijang Super, komburi dihajar karo mobil dump truck. Sabar lur ya. Lur. Kecelakaan cok, beda wulu. Wih nubur kayak truk barang. Kejadian pagi ini BK8 berduka tabrak beruntun 4 mobil. Empat mobil tabrak beruntun. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.